Ito sa Bali, Bangir. Dato yan, asin tibuok. Ang tibuok, dato, ang asin tibuok, kili-kili. Asin tibuok. Kasi dato yung mga idol, dato yung tibuok. I think that's, dato yung taga-Bohol ngamin dato, taga-Bohol, tinagarami dato. Keta, I think, dato yung nagaramid is, edi paila ang panahon ti Espanyol. Iso nga, na-interview mi kani Mang Jansen detoy kani Mang Rebs detoy maysa kadagiti agar aramid ti asin ti buok mga idol manipod Bohol kasi amin intero kami nga Pilipinas imay na ditoy Ilocos Norte for the DOST so imay da ipakita dati nakita tayo nga dati talahib ka no di dyan nga mararamid nga lubid dagiti inabel kan dumapay so adot nasaksak mga idol nagpintas kahit kung adalan ti science feeling ko kat agbasa akmanin ayan nagpintas so nga dati impormasyon idol Glenn siksik na siksik dito'y ulo kon mabaka ag-overflow dak makapanti bulalon ni Ate Annalyn so inatagon daway demand again dito asin ti buok ni bida ti Gaise Expo 2025 iti Mariano Marcos State University babaen ti DOST at yung man ti report ng idol IFM News Lokal. Impanakel ni Mr. Felix Pinlac Jr. manipod iti Santa Filomena, Bohol, ti produkto nga asin ti buok iti naangay a grassroots innovation and circular economy expo